بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, mga palanggungan na mo haagama Islam, magsarang sukul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala iman mamudji kanyasin sa ribu-ribu pagsukul. Sarta salawat iban salam pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daak sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sin agama sin risala niya maripagumi paginlupaan. Rasul kahinapusan dahil ha mga karasulan dahil nga sababyan mga tay mangod na muha agama Islam, magsama-sama kita niyo magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sampurna pagmabuka. Iwan ayaw tuod kita niyo mikimatay sa hinggain kita niyo halam likusan sin agama Islam. Mga palanggungan na muha agama Islam, nagbaytain Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin kitab niya mahamulya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Sabun nal tuod aun yaun aun dain doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan sa rayaw-rayaw maun kaniyo. Para ha mga sila naghuhuwat-huwat liman kana yarjullah. Pamaha mga sila naghuhuwat-huwat pa Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmal akhir, iban dumatong sila ha adlaw kiyamati pagbak nila in Allah wa dhakarallaha kathira, iban nagtutumtum sila pa Allah subhanahu wa ta'ala sinsa taud-taud panumtum kaniya. Dahil hasawab yan mga tay mangod na muha agama Islam. Nagsabdain nabitan yung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan wa hajji baitillahi al-haram. Biyangun tindog in agama Islam haatas 5 rukun, haatas 5 hag. In panagnaan amuna in syahadatu an la ilaha illallah, iman sin as-syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. In magnaik saksi, sinway roon Tuhan, mapatut pagtag-ipunan, hakasabunalan malingkan Allah. Iban in nabitan yung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in siya, Rasul
daak sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sin agaman niya maripakin lupaan ini. Inhi karuan niya amunain magpatindog sin sambahayang, inhi katunya amunain magtukbal sin zakat, inhi kaupat niya amunain magpuasa habulan sin Ramadan, inhi kalima niya amunain tumulak matto pamakka tumindog at tawakan hitunay in paghaji pardo karna sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila makakaus kaniya. Di masampurna in katayan sin rukun ini mga tay manghud na muha agama Islam apabilari masampurna in rukun panagnaan na sabot sin Nabi. Amo na in as-shahada magnaik saksi sin wayroon tuhan mapatut pagtag-ipunan malingkan Allah iwan in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal da maklum dakato taniyo katan in syahadatu an la ilaha illallah biya diin in magparagbus ka niya iwan uno naman in karukun-rukunan niya. Sal maklum kato taniyo katan in magtunay sin syahadatu an la ilaha illallah amo na in magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala kaniya sarta layuan mamuasireng hapag syirik iban ha mga manusia nagsisirik pa Allah. Mamarat saya hakaon sin Allah sarta itauhid pamarat sayahon in mga kakahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon dugaing himihinang kaniya malingkan siya kakahinang sin Allah amuin magbalik at tawakan matibuok siya katan hapag milik hapag papanjari iban hapag amulahi sarta ding ha mga tibayhuan amuin kay nga tantaniyo tibayhuan sin pagparagbus sin syahadatu an la ilaha illallah amuna in isbatun pa Allah in uno-uno na kangan-nganan iban kasipat-sipatan isbat niya pajat niya iban isbatun day sabi uno-uno na kangan-nganan iban kasipat-sipatan isbat kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mong pajat niya. Sumagawain hati huntan niyo ha adlaw ini biya diin in magparagbus sin syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Karna bukon mamarahi hapag naiksaksi atawakan hapag iman hakatibuukan inhi pamong sadya sindila sa wayroon pag-anggaw ta. Biya sindaran magkasabot kato taniyo katan in pag-iman siya na lang niya na tasdiqu bil qalb wal qawlu bil lisani wal amalu bil jawarih. Siya na lang niya in bunalon sin pangatayan sarta ilagtik sindila iman ang gawtaan sin tawakan hi paragbusin hanggaw ta baran. In syahadatu anna Muhammadar Rasulullah mga tay manghud na muha agama Islam siyabot sin mga ulama in maknahan niya hasara. Kaya ripansin mga ulama dihil ka in definition hasupaya maparagbus taniyo in pagsyahada in pagnagsaksi sinin Nabi tanyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam siya in daak sin Allah magpasampay sin agaman niya rikato taniyo. Qala ahlul ilm ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara. In ma'ana long sin mga sila mga ulama sin syahadatu anna Muhammadar Rasulullah siya nalong niya in magtaat kau kaniya ha uno-uno na dia akan niya. Karna in Allah subhanahu wa ta'ala namaita wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Uno-uno indihil kanyo indiaak kanyo intiyukbal kanyo maun si Rasul sallallahu alaihi wasallam ding hadiakan nakawaan niyo baugbugin niyo. Wa ma nahakum anhu fantahu iban uno-uno na inliangan niya na hundungan niyo na. Sarta baita sin Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum pag mabuka kamo pa Allah hagkagaus-gausan niyo. Sabda si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila ta kamu daakon sin uno-uno na daakan, fa'tu minhu mastata'tum, hinangan niyo siya kakaus-gausan niyo. Long sila mga ulamaul usul, an-nakiratu fi siyaqi syarti tufidul umum. In nakira halawm sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nabassatan yukaina, idza amartukum bi amrin, amrin nakirah, wayruun nagtugila in Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila nasabbut hasara in kalimat wayruun tiyugila, labay pagbayta atawakan labay pagsarat, tufidul umum, malangkom niyang katansin uno-uno na. Atin niya, uno-uno na India akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, suwayta siya pagtaatan dihay ni. Wa tasdiquhu fima akhbar, iban bunalun in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha uno-uno na biyayta niya. Ha uno-uno na suyoy-suyoy niya kato. Ha uno-uno na kissa niya kato. Karna in tasdiq, naka siya na yung kalimat saddaqa yusaddiqu. In puunan, sin huruf niya amunain sad, dal iwan sin qaf. Amunain magmabunnal. Sadaqa Muhammadun, nagmabunnali Muhammad. Banglang musaddaqa Muhammadun Zaidan, biyunnalhi Muhammad hi Zaid. Inlawan niya amunain kadzabah, yukadzibu takdzib, manghimuting. Dahil hasawabyan ng naghadith innabitan yung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Hisyo-siyo in manghimuting kako, hapag tiuran niya, saddiyahon niya na inlilingkuran niya halom sinapinarka jahannam. Dahil hasawabyan, dahil mga hikajukup, hikasampurna, sin pag naiksaksi, sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in siya daak, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin suway siya bunalon ha uno-uno na biyayta niya, iban di manghimuting kanya, karna in panghimuting para Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil ha mga salaggo-laggo dosa, ikabatal sin pag-agama sin hambuok Muslim. Wajtinabu manaha anhu wa zajar, iban halian, layuan in uno-uno na liyangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyasin ayat na wasatan yung kaina, wa ma nahakum anhu fantahu, iman uno-uno na inliangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, suwaytan yung hundungan, suwaytan yung aniban, suwaytan yung layuan. Wayroon nagbayta in Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nahakum anhu fantahu minhu mastata'tum, bukon biyasin biyayta niya hafa'tu minhu mastata'tum. Karna in huminang atawakan, in lumayo dahing haliangan, maluhay rin sin maghinang sindiakan. Liana lasla bara'atu dhimma. Karna in karya salipuas kita rin hauno-uno na kawajiban. Ampain mga liangan sin agama Islam, hakatibuukan, in inimudarat, wayroon nagdaak, atawakan naglangin agama Islam. Malingkan inliangan yaw ni kamudarat kato. Dahil nga sabab yan, uno-uno na inliangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumtumuntan niyo, in pag-anib ka niya, hikarayaw siya. Amo ini, in makna, in kahimut-mutan, sin pagsahada, pag naiksaksi sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila naparagbos sin hambuok Muslim, apabila natunay sin hambuok manusia, inkatan sin nasabbutan yung kaina, sabunal to di magbus, atawakan, najukup in pagsahada niya, anna Muhammadar Rasulullah. Sarta, siyog patansin mga ulama, wa an la yu'badallahu illa bima syara', iban subayri magtag-ipon pa Allah malingkan, hauno-uno na siyara sin Nabi tanyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karna mga tay mangud na muha agama Islam, in parakala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di inimanjari atawakan, di mapatut hinang-hinangon sin manusia, karna
in ibadat biya na sin biyata sin mga ulama, al ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Siya na ngan amuin matibuok niya. Matibuok nin uno. In katan sin kalalasahan iwan kariridaan sin Allah. Ampawayroon makaingat sin kalalasahan iwan kariridaan sin Allah. Malingkan siya. Wayroon manusia, biyaitaan niya sin uno-uno in kabayaan niya, iwan sin kariridaan niya, malingkanin mga sila karasulan. Dahing hasawabyanin ibadat, suway kawaon ding hakarasulan, karna sila in biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya diin siya maparida, iwan uno-uno namayan in kalalasahan, iwan kariridaan sin Allah. Hangkan dalawang sin mga sila mga ulama, al-aslu fil ibadati al-hadar hatta ya'tiya dalilun ala masyru'iyyatih. In karya saliha pag-ibadat haram siya. Di man jari maghinang-hinang sin ibadat, malingkan apabila aun dumatong dalil manunjuki ha pagkasara kaniya ataw kan pagdaak sin agama Islamon kaniya. Amo yan in kajukupan sin pagsahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Di majukup, di masampurna in pagsyahada pag naiksaksi sinambuok manusia naggugulal Muslim apabila in siya simusulang para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di day sa masampurna in pag naiksaksi niya sin in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah apabila niya hihimuting in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masampurna in pag gulal sin hambuok Muslim sin in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasul niya apabila in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam siyusulang niya iwan di masampurna in syahadatu anna Muhammadar Rasulullah apabila in manusia maghinang-hinang pag-ibadat haway roon labay piyag ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dahing ha mga parakala hikasulang papag naiksaksi sin in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasul daak sin Allah Ta'ala magpasampay sin risala niya. Amunain maghinang-hinang ibadat wayroon na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin bulan ini mausim bulan paghihinang sin mga sila simusulang para Rasul sallallahu alaihi wasallam sin hinang bago nila atawakan amuin pagtawagon si Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah hinang bago amo na yung pagmaulud atawakan habaha sa Arab maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mga tay manghud na muha agama Islam in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wayroon siya hinangsin biyasin kakahinangsin mga manusia sa zaman ini. Wayroon niya piyagkug kuyag in adlaw kapag bata niya. Labay biyasin labay sin hinangsin mga manusia zaman ini. Wayroon in nabitan niyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam misan na mayta bang uno adlaw tuod siya piyag anak. Karna impit siya hampu tagduwa sin Rabi' al-awwal in kaya riwayat din di hadith hakapagbata si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bukon siya sahih. Bukon siya makusog. Gaman in Rabi' al-awwal pitya hampu tagduwa amo ini in adlaw kawapat sin Rasul tanyo sallallahu alaihi wasallam. Dengan sawabyan mga tay manghud na muha agama Islam in nabitan yung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na mayta
Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Hisiyo-siyo in maghinang-hinang sinhinang amal. Hawayroon lamud hapag-agan manamu, hawayroon namu na hinang tartantuin yan sulakun siya, di siya tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, in hukuman kani haram siya. Karena nagbaitain Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Sabda si Nabi tanyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hali kamu, anib kamu, dahil ha mga parakala bago ha pag-agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sababin tiap-tiap hinang bago in hukuman kaniya bid'ah ha pag-agama. Wa kulla bid'atin dalalah, imanin tiap-tiap bid'ah ha pag-agama ini kalaungan. Wa kulla dalalatin finnar, imaning katansing kalaungan halaumsin apinarka jahannam. Wayroon pagtawagon hinang bago marayaw siya. Amuin pagbahasahon nila bid'ah hasanah. Karena biasin nabaita sin mga sila mga usuliyun. In kalima kullu aqwa al-fadhil umum. In kullu amuin bang tasinugon tiap-tiap atawakan katan, amo na ini sa kusog-kusog lapal al-umum, ipag generalize mo siya, uno-uno na hisabot mo. E nga sawabian mga tay mangud na muha agama Islam, in pagmaulod apabila ing kaaunan ini ibadat tartanto kesampay ini atawakan hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam haadlaw hajjatul wada, pag haji niya timurunin ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Haadlaw ini siyampurna ko na kaniyong pag-agama niyo, jukup na yung pag-agama. Wa atmamtu alaykum ni'mati, iwan siyampurna ko na kaniyong ni'mat ko kaniyo, wa raditu lakumul islam madina, iwan piagrida ko na kaniyo in agama Islam pag-agamahan niyo. Nga sawabyan, apabila in kita nagpaaon sin mga parakala, biyahay ni, biyasin pagmaulod, pagkugkuyag, pagjamu-jamu, haadlaw atawakan, pagbata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya taratiyo humain Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinupat parakala. Ikaisa, kulang in agama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena aun to'y pag-ibadat, amoy napaon tanyo hasaman ini, wayroon na aun hasaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gaman panghimuting siya haayat sin Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Adlaw ini jukup ko na kanyon agama niyo, bukon pato'y jukup in agama sin Allah, apabila in kita naghinang-hinang sin pag-ibadat, hawayroon na hinang sin Rasul, iban sin sahabat niya, amoy sarayaw-rayaw zaman sin ummat ini. Banglaw mo, simampay siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhi karwatuhuma niya, biya mutiyuhuma in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon niya to'y ini kaya ingatan. Wayroon to'y kaya ingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yariha huling zaman in nakaingat ka niya. Tuhuma sa laggo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuhuma kajahilan maun panabitan yung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ibutang mo na lang mo, kaya ingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa intuhuma sumunod kaniya, biya mutiyuhuma in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon niya kaya pahaman in ayat niyon, atawa kandaakan niyon. Nagdaak tuhi in Rasul, atawa kanin Allah subhanahu wa ta'ala, hapag maulod sa wayroon kaya pahaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang lumigwat palawang mo kaya pahaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kaupat tuhuma niya, wayroon ka sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, indaak pagmaulod papagbata kaniya. Karena pag-ibadat to'y siya akan sin Allah, kaya ingatan sin Rasul sa kaya pahaman niya, may ta wayroon si mampay marikato, manunjo kisin intuhuma, kaya puksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon niya kasampay pa mga umat niya. Ang kanday mga sila ang pagtawagon ilmu lahil ibon ilmu batin.
ilmu nakatatampal iban ilmu nakatatapok. Wayroon pagtawagon ilmu nakatatapok. Kataan sin ilmu, kalagihan sin ummat ini. Amuin piaturun sin Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan niya to, piyasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aray nga sawabyan mga tay, manghud na muharram Islam, in mga tuhuma ini, amo na ini in pagbahasahon at tawakan pagbaytaon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith na sabutan niyo kaina, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Susin manghimuting kako, karena nagbaytain Allah, haadlaw ini jukup sa kaliyan mo hiparag, wayroon biyabayta, sindila nila, walakin na lisan halihim yakulu dhalik, in kahalan nila amo yating kiyakabtang. Sininaga masin Allah kung jukup. Sin maglagi pa magmaulod, maglagi pa huminang sinhinang bago, magparagbus sin paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang parasul niya. Sa kaula-ula, lawi in lasata para Rasul sallallahu alaihi wasallam ding ha mga sahabat, karna aun nahinang wayroon nahinang sin mga sahabat, parihalan pagparagbusin paglasa panabitan niyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nga sawabyan mga tay mangud na mga Islam, upihan tanyo in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iwan bugbukan ingkatan sindiaakan niya. Karena in Nabi tanyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagbayta, haadlaw susungon mabahagi in ummat niya pagkapituan tagtutumpukan ingkatan niya to, halawm narka malengkan hinambuog tumpukan, in hambuog tumpukan niya amo na yaon in miyamagad imuupi para Rasul sallallahu alaihi wasallam na mamugbog sin sara niya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أعلي سنة خاتم النبيين، اللهم أعلي سنة خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.